nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Naye makuru agezweho, irimbi rya Rusororo ririmo kuzura. Naho Rutsiro umugabo wari watashye ubukwe yasanzwe yapfuye. Twirwaneho na M23 barashe drone za FARDC n'abambari bayo. Ububirigi bwo bwimye abanyamerika makuru ya hari amabuye y'agaciro muri Kongo. Muri Uganda Minisitiri w'umutekano yavuze ko adashaka ko General Muhoozi Kainerugaba aba president w'iki gihugu. Wahoze ari Minisitiri w'ingufu muri Ukraine yafashwe agerageza gutoroka. Obama we yisobanuye ku magambo aherutse gutangaza avuga ko ibivejuru cyangwa aliens bibaho. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya handi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri services zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 07 88 83 26 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563. Nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesity. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Mbaikazi muri amakuru arambuye duhereye i Paris aho warokotse jenoside yagaragaje intimbaterwa no kuba imodoka ye yarifashishijwe mu bwicanyi mu Bisesero. Umutangabuhamya mu rubanza rw'ubujurire rwa Claude Muhayimana yagaragaje urukiko rwa rubanda rw'i Paris ko ashengurwa cyane nuko imodoka yifashishijwe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu bice byo muri prefegitura ya Kibuye birimo Bisesero. Uru rubanza rwatangiye ku itariki ya 3 z'uku kwezi aho abatangabuhamya benshi bakomeje kugaragariza urukiko ko Muhayimana yabaye umushoferi mu mushinga w'uburobyi bw'amafi wakoreraga mu kiyaga cya Kivu Abanwa Guest House ku Kibuye. Abatangabuhamya benshi bahuriza ku kuba mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 Muhayimana yaratwaraga intera hamwe ingabo zatsinzwe ex-FAR n'abajandarume bajyaga kwica abatutsi muri Kibuye yifashishije imodoka mu bwoko bwa Toyota Hilux na Daihatsu y'ubururu. Nyiri Daihatsu yasobanuriye urukiko ko ari umwe mu batutsi bahigwaga. Yavuze ko yafunzwe amezi 6 ashinjwa kuba icyitso cy'inkotanyi, afungurwa ashingiye ku masezerano leta y'u Rwanda yagiranye na FPR inkotanyi kandi ko nta cyaha yamijwe.
Agaruka ku buryo yambuwe Daihatsu ye yari nshyashya, umutangabuhamya w'imyaka 65 y'amavuko yabwiye urukiko ati icyo nzi nuko baje mu rugo rwanjye nari mfite Mazda 626 na Daihatsu, mu kwatsa imodoka bakoresha uburyo bw'ubukanishi barazitwara ariko sinzi itariki byabereyeho. Yavuze ko yavuye mu Rwanda mu ijoro ry'itariki ya 6 rishyiriye 7 z'ukwa 4 ku 1994 nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal ajya muri Zaire, interahamwe zimusanga i Bukavu ziri mu modoka ze ziziparika mu nkambi y'impunzi. Uyu mutangabuhamya yasobanuye ko umukozi wo muri farumasi ari we wamubwiye ko imodoka ze ziri mu nkambi, asanga Daihatsu yarangiritse kubera ko yari yarifashishijwe cyane mu bikorwa by'ubwicanyi. Ati nagiye kuri sitasiyo ya polisi nsaba abanyekongo ko nshaka imodoka zanjye ziri mu nkambi, bamfashije kuzibona bampa Daihatsu. Mu kubashimira nabasigiye ya Mazda nagarukanye i Kigali Daihatsu mu kwa 7 mu 1994. Yavuze ko nubwo yari yarahungiye muri Zaire yamenye ko Muhayimana ari we watwaraga imodoka ye mu gihe yabaga ajyanye interahamwe n'abandi kwica abatutsi mu bice bitandukanye. Uyu mutangabuhamya yabajijwe uko yakiriye ko imodoka yari ifashishwe mu gutwara abicanyi babaga bitwaje imihoro, asubiza ati birambabaza nanjye iyo ntekereje ko imodoka yanjye yifashishijwe mu kujya kwica abavandimwe n'inshuti. Mu kwa 12 mu 2021 Muhayimana yahamijwe ubufatanyacyaha muri jenoside no mu byaha byibasiye inyoko muntu, akatirwa igifungo cy'imyaka 14. Urukiko rwemeje ko yatwaraga interahamwe zabaga zigiye kwica abatutsi. Urubanza rwa Turahirwa Moses rwasubitswe. Urukiko rukuru rwa Kigali rwasubitse iburanisha ry'ubujurire bwa Turahirwa Moses wamenyekanye mu mideli nka Motions nyuma kugaragaza ko atiteguye kuburana. Tariki ya 20 z'ukwa 12 mu 2024 nibwo Turahirwa Moses washinze inzu y'imideli ya Motions yahamijwe ibyaha birimo guhimba cyangwa guhindura urwandiko rw'inzira ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, akatirwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda n'ibihumbi 20 nk'igarama ry'urubanza kuko yabonanaga ari hanze. Turahirwa wungarirwa na Maître Bayisabe Irene nyuma yo kutanyurwa n'imikirize y'uru rubanza yase ajurira icyemezo mu kwezi kwa mbere kwa 2025 ari nabwo bujurire yagombaga kuburana. Uyu musore kuri ubu kurangiza ikindi gihano cy'igifungo cy'umwaka umwe yakatiwe nyuma y'urwo rubanza rwa mbere, mu gihe yabatsinze urwo rubanza juririra yaba ari amahirwe akomeye kuri we, ariko yaramuka rutsinzwe bikaba bikurushaho kuko igihano yahabwa cyakwiyongera ku mwaka agiye kumara mu igororero. Ubwo umucamanza yabazaga Turahirwa niba yiteguye kuburana, yahise asubiza ko atabyiteguye ngo kuko afite umwunganizi mushya kandi bakaba batarabonye uko baganira kuri dosiye kuko amaze iminsi arwaye. Yavugaga mu ijwi riri hasi nk'umuntu ufite intege nke, agaragaza ko yahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwatumye itabasha gutegura dosiye neza n'umunyamategeko we mushya Maître Mukeshimana Robertine wasimbuye Maître Bayisabe Irene. Maître Mukeshimana nawe yunze mu ry'umukiriya we yerekana ko kuba batarabashije kubonana ngo bategure urubanza byaba ari inzitizi kandi ko agomba no gutegura umwanzuro we kuko atazifashisha uwakozwe n'undi munyamategeko. Yasabye ko bahabwa umwanya uhagije kugira ngo bategure dosiye. Uhagarara ubushinjacyaha nawe yemeje ko ari uburenganzira bw'uregwa bityo ko bahabwa igihe cyo gutegura dosiye neza. Perezida w'inteko iburanisha urubanza yemeje ko ubusabe bw'uregwa bwo gusubika urubanza bwemewe, ariko yihanangiriza ababuranyi ko nta kindi gishobora kuzatuma urwo rubanza rutabonanishwa ku itariki ruhawe. Yibukije ko gusubika imanza ari amakosa kandi ko bituma ibirarane by'imanza byiyongera mu nkiko bityo ko agomba gutanga ubutabera bwihuse kandi buboneye. Yavuze ko urubanza ruzaburanishwa ku itariki ya 16 z'ukwezi gutaha kwa 3 isaa 3 z'igitondo. Irimbi rya Rusororo ririmo kuzura. Irimbi rusange rya Rusororo rihereye mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali rikomeje kugenda ryuzura uko iminsi ishira indi gataha. Umubare w'abashyingurwa uriyongera ari nako impungenge ku hazaza aho gushyingura mu murwa mukuru nazo zigenda ziyongera. Rusororo ni ryo rimbi rimaze imyaka myinshi rikoreshwa nk'iryo gushyingurwamo abaturage benshi ba Kigali, cyane cyane nyuma yo gufungwa kw'amarimbi mato mato yo mu ngo cyangwa mu midugudu hagamijwe kubahiriza isuku n'igenamigambi ry'umujyi. Gusa uko abaturage biyongera nuko umujyi waguka ni nako n'umwanya wo gushyinguramo ugenda ugabanuka. Amakuru atangwa n'inzego zibishinzwe agaragaza ko buri mwaka hari umubare munini w'abashyingurwa i Rusororo. Nubwo irimbi ryatangijwe rifite igenamigambi rigamije gukoresha neza ubutaka, biragaragara ko ridashobora gukomeza kwakira abantu. Bamwe mu batuye hafi y'iririmbi bavuga ko bamaze kubona impinduka zikomeye zirimo kwiyongera kw'imva no kwegera kwazo ku duce batuyemo. Ibi bituma hibazwa niba mu gihe kiri imbere hatazabaho ikibazo cy'ubutaka bwo gushyinguraho, cyane ko n'indi mijyi yo mu Rwanda igenda ihura n'iki kibazo ko abaturage biyongera. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, inzego zirebwa n'imicungire y'amarimbi zatangiye gutekereza ku buryo burambye bwo gushyingura. Harimo kureba ahandi hashobora gutunganywa hakiri kare ndetse no kunoza imikoreshereze y'ubutaka busanzwe buhari. Hari kandi ibitekerezo byatanzwe birimo gushyiraho uburyo bwo gushyingura bukoresha umwanya muto nko kubaka imva zigezweho zishobora kwakira abarenga umwe mu buryo bwubahiriza umuco n'amategeko. Abasesenguzi baremeza ko igenamigambi rishingiye ku mibare nyayo n'iteganyabikorwa rirerire ari ryo rizafasha mu kwirinda ikibazo gikomeye mu myaka iri imbere. Mu muco nyarwanda gushyingura ni igikorwa cyubaho kandi gikora ku mutima. Impinduka zose zigamije kugabanya umwanya cyangwa guhindura uburyo busanzwe bwo gushyingura zisaba gusobanurirwa abaturage no kubafasha kuzumva no kuzakira. Abahanga mu mibereho rusange bo bagaragaza ko ibihugu bitera imbere ari nako uburyo bwo gushyingura bugenda buhinduka bitewe n'ubutaka buke n'imiturire yegeranye. Ibi bisaba ko n'u Rwanda rutangira gutekereza ku hazaza rukagenda inzira itabangamira umuco ariko inubahiriza ibisabwa n'igihe.
ikibazo cy'iririmi rya Rusororo ni isomo rikomeye ku mijyi iri kwaguka. Igenamigambi ry'igihe kirekire, gushora imari mu hantu hashya ho gushyingura no gukangurira abaturage kumva impinduka zishobora kubaho ni zimwe mu ngamba zishobora gufatwa. Mu gihe irimbi rya Rusororo rikomeje kuzura, igisubizo ntikiri mu kurebera gusa, ahubwo kiri no mu gufata ibyemezo hakiri kare. Uko umujyi wa Kigali ukomeza kwiyongera, niko hakenewe gutekereza ku buzima bw'abawutuye ndetse n'uburyo bwo kubasezera mu cyubahiro, kandi hanarebwa ku kibazo cy'ubutaka buke. Makuru avugwa mu turere i Karongi, inkubi y'umuyaga yasambuye inyubako 5 z'ubucuruzi inagusha amapoto 2. Mu mvura nyinshi yagwaga, inkubi y'umuyaga yasambuye inyubako 5 z'ubucuruzi muri santere y'ubucuruzi ya Shyembe mu kagari ka Shyembe ku murenge wa Murambi mu karere ka Karongi, inagusha amapoto 2 y'amashanyarazi afunga umuhanda. Yaguye mu masaha y'umugoroba w'ejo kuwa mbere nk'uko umwe mu bacuruzi kuri santere y'ubucuruzi yabitangaje, ari mu ngenge ko aya mapoto yaguye yashoboraga guteza impanuka, cyakoraje gukurwaho ku bufatanye na REG, igisigaye kikaba ari ukongera kuyashinga. Umwe mu baturage yabwiye Imvaho Nshya ati: byaduhaye isomo ryo gusubira ku nyubako zacu tukongera kuzirika ibisenge neza, tukanagenzura ko byose bikomeye, kuko hari inyubako nyinshi nta bwishingizi zifite. Igihe zasambuka ari nyinshi rero twahomba cyane, kuko n'ubu tutagize igihombo gito. Avuga ko nubwo aya mapoto 2 yaguye ntacyo yatwaye ku muriro kuko utagiye, ariko basaba REG ko yakongera kuyasubizaho bidatinze, kuko aho yarari yasize icyuho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murambi Kuzabaganwa Vedaste avuga ko izo nzu ba nyirazo bashakishije uburyo bahita basubizaho ayo mabati byihuse, hanashakishwa uburyo ayo mapoto akurwa mu muhanda. Mu karere ka Rutsiro wari watashye ubukwe yasanzwe yapfuye hakekwa ubusinzi. Umugabo witwa Ishundaga yitaye imyaka 46 warutuye mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Rugeyo ku murenge wa Murunda mu karere ka Rutsiro wari watashye ubukwe mu mudugudu wa Karambo muri ako kagari, yasanzwe munsi y'umukingo yapfuye hakekwa ubusinzi. Umwe mu bari muri ubwo bukwe bavuganye n'Imvaho Nshya yavuze ko urupfu rwa Ishundaga yita bakeka ko rwaturutse ku businzi, kuko abagiye gukora mu cyayi mu gitondo bamubonye munsi y'umukingo yarasigaje iminota itarenga 10 ngo agere iwe mu rugo, yaguye akubyijosi yapfuye. Ati yari yatashye ubukwe mu mudugudu wa Karambo, ababonye ataha bavuga ko yatashye mu masaa moya z'ijoro yasinze cyane. Ashobora kuba yageze kuri uwo mukingo n'ubunyerere bwawo kubera imvura imaze iminsi igwa, akawunyereraho akikubita hasi akubyijosa agapfa. Yabonywe n'abaturage bari bagiye gukora mu cyayi nibo batanze amakuru, kuko batubwiye ko ataha babonye agenda wenyine. Mukamana Jeannette umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murunda yavuze ko uyu mugabo yagiye muri ubwo bukwe atwaje umugore w'umuvandimwe w'ijerekani y'ikigage bari bagiye gutwerera, agenda yikoreye. Bagezeyo ngo batashye ubukwe, uwo mugore ataha karamusigayo mu masaha moya z'ijoro amaze gusinda arataha nta wundi bari kumwe. Atawe umuryango we bamutegereje baramubura, bakeka ko yaraye muri ubwo bukwe bajya kuryama. Mu gitondo rero bahamagarwa n'umukuru w'umudugudu wa Kabeza ababwira ko bajyaga mu cyayi, bamuhamagaye bamubwira ko Ishunda bamusanze munsi y'umukingo yapfuye. Amakuru nanjye yangezeho nihutira gutabara. Uyu muyobozi avuga ko umurambo wajyanywe ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma, aho hari ikindi iryo suzuma rizagaragaza kitari icyo, abaturage n'abo umuryango we bakazakimenyeshwa. Bahise bakoresha inama abaturage basaba kwirinda ubusinzi. Wagiye mu bukwe mu kabari cyangwa ahandi akamenya ko agomba kunywa mu rugero akanataha kare, byaba byiza agatahana n'abandi agifite imbaraga n'ibitekerezo byamubashisha kugera iwe amahoro. Mu kanya ayo makuru turakomereza ko yavugwa hanze y'u Rwanda. Kuva wavuka kugera uvuye kuri iyi si, ushobora gusanga nta na rimwe uzigera usohoka hanze ngo ujye mu bantu utambaye. Imyenda yawe nicyo gikoresho mutajya mutandukana na rimwe. Irasa naho ari kimwe mu bikugize. None kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Abantu baha agaciro imyambaro bagurira imyambaro yabo muri Choice Fashion. Iri duka ry'imyenda niryo ryavumbuye ibyo kwambara ukaberwa kandi udahenzwe. Amakostume meza ava muri Turukiye, inkweto nziza wambara muri office ziri mu moko atandukanye, amapantaro y'abagabo meza harimo jeans, cotton ndetse na matisi, amakoti yo kwifubika, imyambaro n'inkweto bya sport, amashati meza yo muri office na casual, imyambaro y'abadamu, inkweto, amasakoshi, amavalize meza, imikandara, cravate, t-shirt nziza n'ibindi byinshi cyane. Choice Fashion iherereye i Remera ku Gisimenti ukiva muri rompo yo kwa Rando werekeza kuri Stade Amahoro. Ni mu nyubako yitwa Ikaze House. Hari icyapa kinini kituranga, winjira muri iyo nyubako ukamanuka escalier ugahita ubona Choice Fashion imbere yawe. Hamagara 07 88 61 0692 cyangwa 07 88 24 9054. Choice Fashion, igisobanuro cyo kwambara ukaberwa. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira.
Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Makuru vugwanzi y'u Rwanda twirwaneho na M23 barashe drone 3 za FARDC n'abambari bayo. Imitwe ya twirwaneho na M23 yahanuye drone zirenga 3 za kamikaze z'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma ko hari hashize iminsi 3 nta mirwano ikomeye ihuza impande zombi. Imirwano yabereye mu gace ka Point 0 ho muri territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, iza Tanzania, Wazalendo n'abacancuro bagabye ibitero kuri twirwaneho isanzwe ifatanya urugamba na M23. Imirwano yabereye mu gace ka Point 0 gusa birangira ingabo zo ku ruhande rwa leta zisubijwe inyuma. Nyuma FARDC n'abayifasha ku rugamba baje kwitabaza drone ntoya, birangira M23 na twirwaneho bahanaye imizi irenga 3. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka binyuje ku rubuga rwa X yashinje ingabo za leta ko bazikomeje kwica itegeko ryo guhagarika imirwano ku buryo bugaragara kandi bugambiriwe, ibyo yashimangiye ko bigaragaza ko basuzugura amasezerano nasinywe agamije amahoro. Leta Kinshasa yagabye biriya bitero mu gihe yari yemeye ko izubahiriza agahenge kasabwe na President Joao Lourenço wa Angola. Na agahenge kazatangira kubahirizwa ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nabwo hazamutse ingabo nyinshi zaturutse mu gihugu cy'u Burundi zije gutanga ubufasha bwo gufata komine Minembwe. Ni mu gihe ingabo nyinshi zo mu mutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda President wa Kongo zamaze kuva ku mirongo y'urugamba zihungira mu mujyi wa Kalemi. Abanyekongo hafi 100 birukanwe ku butaka bwa Zambia. Umukwabukaze wakozwe mu mpera z'icyumweru gishize n'ishami rishinzwe abinjira n'abasohoka muri Zambia mu mujyi wa Ndola watumye hafatwa bene igihugu barenga 80 b'abanyekongo, bamwe muri bo bakaba barirukanwe muri Zambia. Amakuru atangwa na Radio Okapi avuga ko abanyekongo bashinjwa kuba muri Zambia mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abategetsi ba Zambia bagaragaza ko abantu barenga 170 mu bihugu bitandukanye bakekwa kuba muri iki gihugu mu buryo butemewe. Muri bo harimo abanyekongo barenga 80 barimo impunzi. Iki gikorwa cyatewe inkunga n'izindi nzego zishinzwe umutekano muri Zambia, kikaba cyaribasiye uturere twinshi twa Ndola nka Hillcrest, Mitengo, Kawama, Kansenshi na Dora Hill. Mu yandi makuru, Mike Tyson agiye kurwanira na Floyd Mayweather muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyamamare mu mukino w'iteramakofi Mike Tyson na Floyd Mayweather biteganyijwe ko bazakina umukino w'imurika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 4 nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru The Ring Magazine. Ikinyamakuru cyatangaje ko uyu mukino uteganyijwe ku itariki ya 25 z'ukwa 4 ukazabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu cyumweru gishize Mike Tyson yatangarije ikinyamakuru cy'imyidagaduro TMZ ko uyu mukino uzaba. Ati yego uzaba, gusa igihe naho uzabera ntabwo biramenyekana. Umukino w'imurika cyangwa exhibition bout usobanuye ko utabarwa mu mikino yemewe y'iteramakofi ry'umwuga. Tyson na Mayweather bafatwa nk'amwe mu bateramakofi baranze imyaka 40 ishize mu giciro bakinagamo mbere yuko bahagarika gukina by'umwuga. Ikinyamakuru The Ring Magazine kivuga ko uyu mukino uzaba mu rwego rwo kuzirikana umurage wa Rumble in the Jungle imyaka 52 nyuma yaho. Rumble in the Jungle ni umukino umwe mu yamamaye cyane ku isi w'iteramakofi wahuje icyamamare Muhammad Ali na George Foreman ubera Kinshasa mu cyahoze ari Zaire yategekwaga na President Mobutu Sese Seko. Mike Tyson imyaka 59 yahoze ari nimero ya mbere mu iteramakofi ku isi, nubwo yavuye muri uyu mukino aracyagerageza kuwuboneka muri rimwe na rimwe. Mu 2024 yakinnye umukino na Jake Paul warebwe n'abantu miliyoni 100. Mayweather imyaka 48 nawe wasezeye muri uyu mwuga w'iteramakofi yahagaritse gukina ataratsindwa umukino n'umwe amaze kwegukana amakamba y'uwa mbere ku isi ibyiciro 5 by'abateramakofi bibiro bikeya. Dukomereze ku Bubiligi bwimye abanyamerika makuru hari amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'Ububiligi yimye societe Cobalt Metals yo muri Leta z'Ubumwe za Amerika inyandiko za kera zirimo amakuru y'ahantu hari amabuye y'agaciro yihariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ububiligi bwakolonije Kongo kuva mu 1885 kugeza mu 1960. Muri icyo gihe societe z'Ababiligi zakusanyije amakuru y'ahantu henshi hari amabuye y'agaciro kugira ngo zijye ziyacukura. Mu gihe cya nyuma y'ubukoloni ayo makuru ziyabika mu nzu ndangamurage. Nyuma yo kwemeranya n'umuryango w'Uburayi mu myaka 2 ishize, Leta y'Ububiligi yafashe umwanzuro wo gukusanyiriza aya makuru yose ku rubuga rw'ikoranabuhanga kugira ngo nibiba ngombwa abashakashatsi abikorera cyangwa muri Leta ya Kongo bajye bayifashisha. Mu kwezi kwa 7 2025 Benjamin Katabuka uhagarariye Cobalt muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Minisitiri ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri iki gihugu Kizito Pakabomba bagiranye amasezerano yemerera itsinda ry'isosiyete kujya Buruseli gusaba kopi z'izi nyandiko. Mu kwezi kwa 8 k'uwo mwaka Leta ya Kongo na Cobalt byagiranye amasezerano yemerera isosiyete gucukura amabuye y'agaciro yihariye mu birombe biri ku buso bwa kilometero kare 1600 arimo lithium, cobalt na cuivre.
Hashingiwe kuri aya masezerano, Kobold yasabye leta y'Ububiligi ko yayemerera kugira uruhare mu bikorwa byo gushyira aya makuru ku rubuga rw'ikoranabuhanga kugira ngo bazayifashishe mu kumenya neza ayo mabuye y'agaciro izacukura aherereye. Ubuyobozi bw'inzu ndangamurage yo mu Bubiligi yahariwe ibikoresho n'inyandiko zerekeye kuri Afurika ndetse n'abayobozi bo muri leta barimo Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga na politike ndetse na siyanse Vanessa Martz bavuga ko sosiyete y'abikorera idashobora guhabwa aya makuru. Umuyobozi w'iyi nzu yavuze ko badashobora guha sosiyete y'abikorera inyandiko zose za kera. Basobanura ko sosiyete y'abanyamahanga idashobora guhabwa uburenganzira bwihariye bwo kugera kuri izi nyandiko kuko byaba binyuranyije n'amategeko y'Ububiligi n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kobold ishaka kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye iki gihugu cyagiranye na Amerika. Amabuye yifuza yiganjemo ayifashishwa mu gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Dukomeza aya makuru mu Burundi aho Ndayishimiye yasasiwe ibitenge n'abaturage ubwo yageraga i Bujumbura. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yasasiwe ibitenge n'abaturage be ubwo yageraga i Bujumbura akubutse Addis Abeba muri Ethiopia. Yakiriwe mu cyubahiro nyuma y'uko mu cyumweru gishize yahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mbere yo kugera i Bujumbura mu mihanda yo muri uyu mujyi, abaturage baje kumwakira ari benshi nyuma y'ubukangurambaga bwakozwe n'inzego z'ubutegetsi. Uyu mugabo nyuma yo kugera mu Burundi yagaragaye ari kumwe n'umugore we bagenda basuhuza abaturage bari bahagaze ku nkengero z'imihanda. Bamwe mu baturage basasiye Perezida Ndayishimiye ibitenge kugira ngo abinyureho atambuka nk'ikimenyetso cyo kumushimira ku bw'inshingano aheruka guhabwa. Perezida Ndayishimiye wasimbuye Perezida Joao Lourenço wa Angola niwe perezida wa mbere w'u Burundi wahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu mwaka umwe agomba kumara ayobora, ahanzwe amaso kugira ngo azakemure ibibazo byugarije umugabane birimo intambara zo mu bihugu bya Sudani na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibibazo by'iterabwoba byugarije akarere ka Sahel ndetse n'ibindi. Muri Uganda, General akaba na Ministre yavuze ko adashaka ko General Muhoozi Kainerugaba aba perezida. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Uganda, Major General Retired Kahinda Otafile yatangaje ko nta rwanga afitiye General Muhoozi Kainerugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu, ariko ashimangira ko adashaka ko aba perezida wacyo. Uyu general mu mashusho ye yashyize hanze yumvikanye abwira abari kumwe nawe ati, Kainerugaba nk'umuntu simwanga, icyo nashaka nuko aba perezida wa Uganda. Nkunda nkanubaha Kainerugaba nk'umuhungu wa Museveni, ariko sinshyigikiye ko aba perezida wa Uganda. General Kahinda Otafile yunzemo ko ibyo kuba atifuza ko General Muhoozi Kainerugaba perezida wa Uganda azakomeza kubivuga mu buryo bweruye ndetse ko adateze na rimwe kubisabira imbabazi. Avuze ibi mu gihe amakuru avuga ko mu gihe perezida wa Uganda azaba asoje manda ya 7 yatorewe mu kwezi gushize ashobora kuzasimburwa ku butegetsi na General Muhoozi usanzwe ari umuhungu. Ni umushinga cyakora wakunze kurwanywa n'abarimo Otafile usanzwe uzwiho kudacana uwaka na General Muhoozi. Uwahoze ari minisitiri w'ingufu muri Ukraine yafashwe agerageza gutoroka. German Garuchenko uwahoze ari minisitiri w'ingufu mu gihugu cya Ukraine yatawe muri yombi nyuma yo gucakirwa agerageza kuva mu gihugu nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi. Uyu mugabo yirukanwe ku mirimo ye muri guverinoma mu mwaka ushize nyuma yo kuba mu bayobozi bavuzwe mu kibazo cya ruswa. Bivugwa ko yafashwe ubwo yari ari muri gari ya moshi yavaga muri Ukraine. Ntiharamenyekana neza aho yari yerekeje. BBC ivuga ko uyu yari umwe mu bantu benshi bagize uruhare muri gahunda yo kunyiriza umutungo barirwa muri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Aya mahano yashyize mu kigeragezo ubutegetsi bwa Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine wageze ku butegetsi mbere yuko Uburusiya bugaba igitero ku gihugu cye. Obama we yisobanuye ku bivejuru nyuma yo kuvuga ko bibaho. Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika yasobanuye ko amahirwe ko isi yabisurwa n'ibiremwa byo mu isanzure bizwi nka aliens ari make nyuma y'uko ibyo yari yavuze mbere kuri ibyo biremwa bitavugwaho rumwe bikuruye amatsiko ya benshi. Mu kiganiro na Brian Taylor Cohen, Obama yagize ati, bibaho, ntabwo nabibonye ariko bibaho, gusa ntabwo bibitswe muri Area 51, nta hantu munsi y'ubutaka habyo hahari keretse babaye barabihishe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Area 51 ni ikigo kibanga rikomeye cyane kigenzurwa n'ishami ry'ingabo zo mu kirere ry'igisirikare cya Amerika, akaba hakorerwa amagerageza atandukanye n'imyitozo. Obama avuga ko mu mibare hari amahirwe ko hari ubuzima handi mu isanzure, ariko nta kimenyetso cyabwo yabonye igihe ari perezida wa Amerika. Umunyamakuru yamaje niba aliens cyangwa ibivejuru bibaho. Igisubizo yatanze cyagarutsweho n'ibinyamakuru byinshi kandi benshi bakigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, ibyatumye ku cyumweru kuri Instagram asohora inyandiko yo gusobanura igisubizo cye. Kuri Instagram ati, mu mibare isanzure ni rinini cyane ku buryo amahirwe ashoboka ko hari ubundi buzima aho hanze, ariko intera iri hagati ya systeme z'izuba n'izindi ni nini cyane ku buryo amahirwe ko twasuwe n'ibinyabuzima bindi byo mu isanzure ari make. Nta gihamya nabonye mu gihe nari perezida ko ibyo biremwa cyangwa aliens byaba byaratugezeho rwose. Obama wabaye perezida wa Amerika kuri manda ebyiri hagati ya 2009 na 2017 imbere yigeze kuvuga ko ibyo biremwa bizwi nka unidentified flying objects. Mu 2021 yavugiye kuri televiziyo ko ubwo yajyaga ku butegetsi yabajije niba hari laboratoire hari yabibitse ibimenyetso bya aliens n'ibigendajuru bitazwi. Ati bakoze ubushakashatsi buto maze igisubizo kiba oya. Gusa nanone yakomeje ku mashusho yafashwe n'ibigendajuru biri mu kirere byari bitarasobanuka icyo gihe. Dusoreze muri Cuba aho iki gihugu cyugarijwe n'umunuko w'imyanda kubera ibura rya lisansi. Ibirundo by'imyanda bikomeje kuba byinshi mu murwa mukuru wa Cuba, Havana,
ku buryo mu bice byinshi byawo hibasiwe n'umunuko ukabije ibishobora no kongera ibyago by'indwara zituruka ku mwanda. Biri guterwa nuko menshi mu makamyo asanzwe atwara imyanda aparitse kubera ikibazo cy'ibura rya lisansi muri iki gihugu. Ibikorwa byinshi byarahagaze muri iki gihugu kubera ibihano n'amabwiriza akumira icuruzwa rya lisansi byashyizweho na Leta Zunze za Amerika. Mu mezi abiri ashize lisansi yinjira muri iki gihugu yagiye igabanuka umunsi ku wundi. Ibihugu birimo Venezuela na Mexique byahagaritse kohereza lisansi muri iki gihugu nyuma y'uko Amerika itangaje ko izazamura imisoro ku bicuruzwa byabyo. Hari amakuru yemeza ko Uburusiya buzafasha Cuba nubwo hataramenyekana umunsi nyirizina n'uburyo bizakorwamo. Guverinoma ya Cuba yatangiye kugena uko lisansi igomba gukoreshwa mu kurengera serivisi zimwe na zimwe z'ingenzi, gusa ibiribwa n'imiti biracyari bike cyane. Umuryango w'abibumbye utangaza ko ibi bikorwa bya Amerika bishobora gutuma ikiremwa muntu kijya mu kaga. Kugeza ubu uyu muryango uri gukorana na guverinoma ya Cuba kugira ngo batange ubufasha bw'ibanze, banasaba ibi bihugu byombi kuganira kugira ngo hashakwe umwanzuro uboneye. Bakunze Primo Media Rwanda, inkuru yo muri Cuba niyo dusorejeho. Amakuru ari kugarukwaho, reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye mbararikira gukomeza gukora indi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Inkuru nziza bantu mutuye Gahanga, Inyamata, Ingoma, mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Auto Korea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya i Nyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance i Kigali kuko ishami ryacu rikorana n'ama-assurance yose, kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kuba tunze imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi, babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe, yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe, bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano i Nyamata haruguru y'akarere, uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel, cyangwa muduhamagare kuri 07 86 20 60 54.